Abusia Brason say yekoswa na yedi apomode ho enkomo no na Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. Na say Dr. Sharp the demon chaser watena say. Numbers in there as usual egu screen so. Ya obetumi afa. Nansa mekọ no ho mamenkai wo say Franco Trading Enterprise say eye phones na wo pe. Say Nokia, Samsung, iPhone, smartphones din nyina no wo mo ewobi. Say smart TV so free 25 inches, a copy 55 inches no. You know their ba say Panasonic, say Samsung, say ye den ni nyina ebi wona kache. Franco air conditioners, me say kwabrane AC, e boy che ndikenika, wo da kra bete gradadadada we AC. Me say wo ene Franco fodin kita ho wate. No mro AC a wo demu a wo nte kra say ye dede. Na ne kra no CCTV camera, ene ni installation nyina Franco di bia ba, obeye no wa connect am phone, bebia wo bia de ekoso wo adwuma mo school mu ho no mo, office wo fie no nyina no, wo e wo phone so. Google Play Store na download the Franco app on your phone so ubi ho no mo mutu nyina wo ho na no mo edi nkita ho 0246422338 and 0555939311 was enko eye Google enko fa Franco number bia wo omo number bia ni wo papa no enam de atodwa e wo ha na wanyanti ma me ko Dr. Sharp ho no mo na enko motutwe no enfri ase Dr. Sharp, Martin. Egrosu mami. And then see that for radio ye. Sanetie. Yanko Sharp mojuma mo ye nro bi a mo ton yade ahodo a mo sabi ne de. Ya de yame ase. Ya de enyarewa ne de ye hwe ni nyina. Okay. Na ye bua ni pama omo hotowo. Na obi kan ye obi si yade yade amaye ni abra ye gusu a da bia ne ye bodawuro aba betena TV so a kire ne omamu ni nyina yade akwakoye ade bia sawonti ase a ana ebi nya woda uhunu se ne yade tie ye wo ayibi wo kura mpo ye frɛ no jamra kutu ye wa ha na ye wa funu na ba kwa chia na hu a wo sira ebeyew wan sira ebeyew tu siri muma na boa because when the boss na wan sira kura ebeyew enso ni nyina no wo abibifuo ye dwumadi a ye di wa no ye different ye expert wonim adura ye de esasa agamna kutu no de bia me hu so mu di bibia fa so ye blue ya ye de esi nyoma father one no hu di fie kakra fra no ni ayi white ayi keke what ya say ye simple won abibifo ye wade o onyankopon tiasefo ahyeda ache yade but ye na nkasa no ye ntimi mu nyoma na ye de ben ye wo no yade me chira nyoma ehu atiasefo asase so no why careful no wate nyoma ase mami papa say yade na da so wodi achi ache wonim say aduro ni onuma enya aduro ni ni onuma esa yade enya hospital ni ba bia akwa ye betimi asa o yade ama ba bi onuma ba yinfo abochenko sei tam me ba acha okoto ma enyenka wotina ofie kurampo ma yade no edosa o sa nka mfaso so mami papa utie men wiase owuo ene nipa suro pa ni oso nsuro wu obua me pa cho archbishop a ne nsi nyina tutu a me pa cho ayi brebo kura wo ya obawi agese ya ma ne me pa cho so wu oba obehuri akọ obi asuro wuo wuyi owuo free ho no ma ade a esan ehu eye yade ene obi asuro ana won se yade no ana de wo atwe de ko hye owuo no wa na so nsuro yade enti si ya kire yade asema no watie ni ye na awie mire mu nso no wankwa nkobọ ka mu because me meduro no me de guarantee ato ho aka kire wiase nyina ama obi ate ase me ya duro ma na anye ya me discount be ma na kese mantimi anye no Messenger ma compensation 15,000 Ghana cedi aka ho. Why na so nsuro yade? Yade bi obi nipa ko wom. Ma me nkyere wade. Coronavirus ba yi. E ba cho ye nyi otwe anyi adoa. What ya say? Otumfo
she nose mask o mampani she asofo no kura de bi di tutu ni ayi na boss what na mecho obi asuro yade de enya de papa ma papa so nyare da ka wanu tum na oma omonfa omo no obi onu ma otimi chinisa otimi babusua ne kasa enya se bibia o onu no yare wote sa no mpe opese okọ onim se ne nipa ne kasa ntin ebia okọ a ebekọ bet enkosi hwe odofo awutie me yade nsusu ba ebesei ade enya nipa bia na yare keke se wankoto fidie bi ma na se no mi bia na bibia ni wachia me ba cha yade ema o ese yade makwa enu ma esi wasasi so nyina no maame adu emakwa hwe obi fi se ya wuwi wonti so obi akwa Nigeria kwan so by road die nyini abro ba ya onya accident da obi free mala ayi ha ya friend kotuba bi ha ya ba kokomeni no anya accident mala kafra obetikum ni wawu what ya say ne nyina no aya ewon hyehye a ewo ho enti na onipa bi ya no awa se otimi ye nneoma Ghana no no nneoma bebre wo ho nipa na ye esai nneoma no ti se ada no obi nyeska pa si o wa kwa giska duru abusua bia mo obi obi nyeska bia so akwa giska because o ma na chichiri nipa no wa chichiri tawe oni se wi nya yinti no ya da na wa kwakọ watimi nyeska na ka so akwa gi aduro bi a atimi ya de be abreki uturu fo sika no na se onkrofo ne ahonhom bi wo so mutimi suma yade me be nipa so yade na dia ya ahonhom ne abaye ni nioma na de yade no aye de ben eba ndi etimi ka so ya to stroke am obi ya to dama ma obi intoma ya toma na bi mu wo no mu ade wate de mejo bebre ahonhom ni nsuo ni ade ne beso ni pakwe bebre wo kwan bebre so wate ase obi wo no man ka so abodam o wa abodam mi aka akunu da fi unraivo na no ya ka fi sinkran wo bodani wa bonte na me kira no bebre ye nsuo ni nioma na ya kira nioma bia obi be kwa fa we ya ba na hwan sofo be kasa kira me ka nsu asan na o ka aboso nsem sofo be wie nsuo do be kwa konu nsuo se no wo bo wasu eno no ehwo no ni nia na ne se no de konu mu no wa uni se ni ade ne te enti aya nioma bebre ma me papa uti fia wutie mia wo hwa me wa ya de ache wo di akina ache wo so onu maduro anyaye gado ayade maduro ni me aburo ni ba mi firi nkura sa ye fire ne kranka asusum ni tumi asha me ma me Dr. Sharp the demon chaser me gado amede maduro ni me de galo we say emawa me patro inside the aduro no gunu ma bin mu me di kan ya bin mu mi kita haban anu me besi fam say no ma bin no enti ya de galo no ma wa yesi ayira kura na brana be ka kire na san ye de be different from and compare the same thing what the mecho enti ya mo aduro na ye nim mia ya de ba ya de amount me mo aduro a me pa to ya de na te se de yan me ha me me bisa se bia me pa cha ho ye anasese yesa wa no maduro no ye mfa duro makaka nya aba no kwa na me de ye adwuma me de ye duro no what the mecho eno de ye kitwa bi eye percentage ni swa bet yo sunsum ni to me na me kito bofo creator kokroko kakraka the demon just anankasa ma me papa enyam kura gro mabati as force atinsu se ye ba be senyarwa na ya sere ni age to me ni anwode a wode nioma bi agu ni pa bi so no ya wo se Goliath wo ho a Nyankopon suma David mane ya de be eba ne ba etina me wa duro ntino me se me ya duro man na nya ya bra me du sika be ma me se mo 15,000 Ghana cedi man fa mo report me ma police station bia atwa ho chia sab me ma frodo Dr. Sharp ye kasa se si obi pe number no ye dim se gu screen so de but bona obi wo no ma number se no na wo TV na animu no every day bia me ya adwuma Uba ma consultation ye 200 Ghana cedis. No aboa ho kakra. Mo aho de oboa ho kakra. Uba na se me mo aduro ba kwa. Wa na de milika ba kwa. Aba ayaresa.
numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 WhatsApp the ene na wo ase no ene 020 489 7454. Okay. Every day be am here adwuma. Oba faka so aka. Na si overhead na se. Usi overhead na se no faka Eco New Market. No aka so be so ADB Bank and that's ADB e ba akopɛ ne wo. Usi wo no ma no akɔ anim say onsa right fitting shop bi wo anoma kura na be hu so onam wo na o ka so ko Dr. Sharp a me ba chew obekire ho every day bi aso me ya adwuma se si a me kwatena se bra na hwɛ se odo yade beba a uruntowa me pa to na nya bruni ba ofrin kwata ye fre ni kranka susum ni tumi ni amode a cha de ma na nya Dr. Sharp the dimo chesa Dr. Sharp enono ena wo kire wadwuma where no one a catch yadi apesa sietu no na we hu no e wo Kaswa New Market kwan so obesi wo ADB no afa fita fodim ho o wachire ho no manane no akotwetwe enkom abusia yaresa de o gia na wagene preko na meko no de na piwak for e no makofa 3p garlic mixture aba edwaso upe immune booster strong kokora no a waduro nie wo high blood pressure ha wo no waduro nie wo stroke na afa bi wo kokora no wa ye kase abroso opese wo twe person slim it down. Mr. Per 3p garlic Mr. We know a 100% garlic extract and a natural plant juice than penny form a carbon aye. Open some day munche more free Piwak Healthcare for a was 0248 928824 and 0201 000021 a buso herbal shop licensed chemical shop nina emu. Mr. Fire or dada ensu. Na de bia na ne glass na bottle na ja omu kama ye omode ni tini ye kokko no omode akata so na label no ebo ho na me kono ma me fa woda passionko enkoma me dofi. Also happy glorious birthday to Dr. Michael Okwajo Chairman ono ye CEO C4C Homeopathic Hospital. Dr. Chairman ye no wa na ye adwuma wo ha Yankopon sha pa any time be pa hodomo ye pe futuo wa pomde hu nsem bia no Dr. Chairmanten yi na komam e de kye kwa ya oye san chekere ma ye ne ahwefo nyina enti C4C CEO Dr. Michael Okwajo Chairmanten Yankopon sha no onye okese ya dododo God richly bless you abusia media si na wonim se ebrason se ye de ahosepe te sister Sandy be a guy the guy's queen wa ye krado wo hia me a e ya frɛ me anoche wa ba ajwa se wa bedwam se ni enko bebia